Anya laki din! Lakay, agring kang. Lakang, Anya pala yung tiulas. Mangliliang kan. bumangon kan tamapantan makipalani. Tataya dia kasal da Evelyn ken Oscar. Katuan, itatirugi na. Ala, bumangon kan. Alas 4 pa lang. Mapanakan. Nakasapsapa mitin. Ngamdagiti ang kasal. Apa nindang kaya? Umatindarak laang takalugaran tayo di agkasar. Nukasta akas kasalan. Nakalalis to ka nga mapan. Nana Merced, umay ka na, aldawan. Umay na kung dagasaw. Kano jak pa'y nakaligaws? Nasken amasapa ta, tapno adda pagtugawan ta. Apay, makisala ka aya. Pagtugawan ta ijay kusina. Umay kan, uray saan kan anagdigos. Apay, angutin da ka aya. Mala, mabitla nga raw, tagdiram usa. Ay na, nagsapat ang amin amapan, isuan na sipnget pa'y, awan pa'y pagluganan at tricycle. Jay kumatricycle nila kay ko, ngam nakaturog pa'y mangamin nila kay ko, nana. Masadot abumangon. Ay na, datan sa mga may ti kasapaan. Oo, di may mayat. Na, nagdakkel mo tunday tahambag mau. Ado ti karga na asup-supot da ito eh. Ha? An-anwaam? Kat, pangisuputak ay itiyawid ko. Anya? Agyawid ka? Nakalistan dito dagiti iyawid ko. Iso anasken ama sa patana na. Evelyn, adda kami. Wan nga rod manang. Nagsapa kami nga imay. Nagdigusak pa'y laang. Oh, parpartsyenda ka din jay baka. Ay wan amanang. Madama ijay likod. Sige, tama panak ijay. Agdigos kan, kat ag-make up ka na laeng, ha? Oh, hindi tal alamidim dito yung pagpaltian. Umay kubuyaan ati pa nagpartida. Si kapay asali dito eh. Ay nalakay, isinamon ajay talo ako kud di baboy ta isuputan. Tila ibagbagam nga. Wan, saan da amadlaw daytan? May salaing ako kung tinabati. Wanan, aramidam kidin, tapno addan iyawid ta. Ay asis, ang kalang nga mabain. Aramidam mo ijay kasalas amaturog inton rabi. Ado tilamok ijay, sapay nagdadakkel da. Apay, anya ter aramidam dita kasabaan, takanayon kamot amapandita si Kanora. Ay, ikuha na, mapanak la umis isbo. Adda ay apagisbuan dita. Kat, anya ngay, ibirok-birok tanagado ti bisita. Kababain ti umunag di tabalay da Evelyn. Kastagayam. Nagado a bisita niya. Wan nga raw. Mangantayo ka no intun madamdama. Ay, nasaya at magtanay, mabisina kaun. Ay na, nagmayat ti makipalanit anya, nana. Ay, itaaklaan ngay matindar iti kasar dito'y lugar tayaw. Takabagyak nga may ni Evelyn. Kabagyam aya? Katuan. Nanene, may samagayam nila kay mo kadagiti para luto ijay likaod. Ay, una na. Sabagay, damag ko kat basta adda kasaran ditaw. Kanayon ang maimbitaran nila kay mo nga aglutaw.
Nalpas mo't laangan ti seremonya iti kasar di ta simbaan, ante. Ay, wen nga raw. Adulat ta talaga ti tao, uray di ta simbaan. Kasano, kat adumot ngamin ti kabagyan nila kay ko nga imay. Uray dito unag ti balayaw, kat ado ti tao. Ne, apay nga nakasaka-saka kayo mutin, ante. Kat naglami isti simento. Ay, yung batik di tarwar di chinilas ka. Taplosan amarugitan dito'y unag ti balayaw. Ay, sapay kat tiles. Oo, na yan, ante, si ka talaga. Oh, sigay, ibatikan di tao. Tamapanak man tubulong di ta kusina. Amang isagana iti panganan dagiti bisita. Adda ka man nandito'y kusina, Nora. Kat, sa dino kumangay ti sabali ang papanak nana. Mala, tulungan nak nga raw amang isagana da ito lamisaan a panganan dagiti bisita. Ayun day talagayam. Dagito'y napipintas a pinggan kan malukong ti usaranda. Wow! Nagpintasan dagitoy apanganan? Pangbaknang Ay, nangina dagita. Isungaan na dama, tapno saan ka makabuaw. Nabilang nga ta amin dagitoy nana. Lakit di Anya man yung tinapan mo inlimyang rita kasabaan. Adayang mo. Itay pa'y amadmadlaw ko nga kalasubli ka dita kasabaan kit. At danapan ko indulin a plato kan tinidur. Anya, di ka lamabain sa kanula. Kurso na gayam di kutsara akas labalitok. Jaymut baso akas lasaan amabuong pangbaknang ti style na sika. Mangibabain ka na talaga. Agawid ka. Apay pagawidin na kat umayak nga rod makipalanit. Awan da ito'y. San laang met ang makipalanit ti umay mo alamiden. Umay kamit agali at kayat mo nga alain. Es! Ayan na ngay ngatan. Jakmat mabiru ka na. Anya ti berbero kanyo, ante. Itay kayo pa'y apusipos. Ay, jay tinilas ko nga raw. Awan matang. Kunakto, umat ngamin kala kayo nga iunag yulatan. Awanan amangan no inalatan. Sapay ka barbaro day jay at tinilas ka. Dagijay man ni, ante. At day sirok titugaw. Ay, wait. Yung baglakit din tanda dita. Angam, awan mo't jay makanigid, ante. Nagadua talaga ti tao bakay. Jak mabilang ti kaaduda. Kasta talaga nito'y lugar mi lakay. Katni, sa nga gasutlaang mati inimbitaran ta. Ang sangaribon sa amot tin timay. Kurang sapay kit din timakan. Ay kit kasapulan agpartimanen ano kasta. Wanin tapno awan timakuna dagiti kakabagyak. Anya timakunam. Kayat mo na mapantalukatan dagiti regalo anay tid karata. No kunam asa nga ribo dagiti imay abisita. Kayat namat nga ron asawan. Asa nga ribo mat dagiti regalo ta. Deto'y kasabaan ti bagbagan ni Nora a pag-is-isbuan na. Ay, padasag man mait. Lingad nga agpaiso dito'y. Bunga ka diti sabaday jay nakasupaw. Ay, ikita man. Na. Saan mait?
Kasla kukod. Wan, kukod ti babaw. Talo a kukod ti babaw. Na, iyawid nga taninura dagitaw. Lakay, tulungan nakmutin ang mga wit ka dagito iyang wit da. Anya ngamin ay dagita tanagadumit. Para kada tayo dagito. Napunumit dito hambag mo adadakkel. Talaga akas to'y ti makipalanit. Nalanlanit pa dito subsub mo. Di mo pa'y pinunasan mit. Hehe. Madlaw da pa'y aya, kit amin tayo mo't nalanitan ti subsub na. Isu a pinaayaban kayo, anti. Taado dagiti mapukpukaw agamit. Mapukpukaw. Anya dagita a mapukpukaw. Kas kumadagiti nangina a plato, anti. Dagiti nanganan ti bisita. Mapukpukaw ti 20. Ay sus, nagadawn. Tinidor, 15 mat ti mapukpukaw. Ay sus, di mo kunaan apati kutsara kat adda mapukpukaw. 15 mat laang a kutsara ti mapukpukaw, anti. Ay unay mo't daytan. Kat ti dakas na. Pati tugaw nga upat kat mapukpukaw. Na, asino nga itinangbag kat iti dayta upat atugaw. Ay, nagrigat at talaga ti agpakasar, anti. Ay na, siyak tupay kat aging gaita. Diyak pa'y nabirukan jay makinkanigid at chinilas kaw. Ha? Awan pa'y? Isumot lagayem apangis day ta chinelas yo, anti. Ay na, nang pido taklatan na ijay balay iti partner na. Uray pangis. No asino nga ta at tinangalala. Distum pala yung dito dakil nga hambag no lumuwal ka manen. At dapay jak na ala. Iso nga agsubliak ijay kasaran. Anya? Yung ijayak likod amapan. Ijay kasabaan. Anya tinalipata mi chay? Basta, no ibagakin ka, amok adinak tumot lang ang tulungan, tanagado asaong. Upat atugaw ko naman. May sakin nila kay ko, may sa kanya. Dahito dwa, para kadagiti anak ni. Mayatin. Kumpletong titugaw iti kusina. Ay, bagkat ka. Ay na, medyo nadagsan mo't Ang kabailak abagkatin. Para dahito lang. Kasal to gomit, iya kasalan dagita ay nakabil mo di talamisaan, bakit? Mabigbig mo? Nagtugawan dagiti ninong kaninang daytaya. Iso nga agulimag kan. Ay sus ka, awan dal di kal alamiden. Adan tugaw tayo. Sige, iyawat mo man kit di kanyak day tadakkel nga hambag ko. Irwar kon dagiti karga na. Ay sus, plato met.
Adda partner na dayta aman lukong. Aha. Adda pa'y Ha? Tinidol kang kutsala. Kaslaak na pan nag-shopping niya. Ay, bakit? Mabainak iti daytang alamidem. Pagpainam ko ma. Saan kan amapan makikaskasal? Takas tamit ti alamid mo. Ay, agtal na ka man. Eh? Adda manen kasaran di tabagatan inton umay alawas. Na? Mapanak manen. Ay, ulay sa anda ka ngan inimbitalan. Uray sa andak nga inimbitaran. Mapanak lata. Niray tuyen. Makin kanigidmit asinilas manin. Ayan na ngay, di makinkan naman. Pati sinilas inalam. Ay, jaksamot na ala di makinkan naman na. Kat ano may mga dito sinilas. Noon med di partner na. Pampanunutak nga rod. Panunutin pa ilaeng. Ang kakidin isubli jakin ko ka. Isubli ngay bagbagamot dita. Ammom no sino ti makin ko ka. Amok, ngamjak kayat ngay baga. Ang kay subli. Ay, di naksurwan. Yes, lagi taping-pinggan. Malmalukong kas kadakot tsala kay nalam. Ang kay subli amin. Agtal na ka man dita. Oh. Apay nga isubli ngay. Napan ka lang aludin na kipalanit. Nangyayawil ka pala iti kumkumpul me. Ay na, saan ka man akas talakay? Bareng umimas man mo ti panangan ko. Tanapintas, kanangin na aplato ti panganak. Nagadukit nga di mo alamidinin. Ulay man pa'y mangan kalaing dita plastik apinggan. Naimas mo tulat at tipanangan mo. Maibos mo ti may sa anapun no abandihado nga inapoy. Anya kalakit din aya. Nay, Nora, mayat mo, ti pa nagre-relax mo, di ta paraangan niya. Ay, wala na. Nagpariir dito'y sirok ti kay mito. Nagmayat man, day tatugaw a pagtugtugawam. Ah? Wala na. At dapay tugaw ang nakaparabaw kadag iti sakam. Kut, umay kamot anana. At dapay dito iti doa tugaw. Pagtugawam di maysa. Pagparabawam kadagiti sakam to maysa. Ayun gayam, apay, papananyaw. Ay, imbaon nakman ti kaanak ni Evelyn. Amapan ko kanubiro kan di mapukpukaw at tugaw da. Ha? Adda mapukpukaw at tugaw? Opat, Nora. Green. Kat jay kunana. Kagat-gatang dangamin dagijay atugaw. Kat nakitak agrin day tapagtugtugawam. Ah? Aywan, green gayam. Adda kanukat tinakasurat nga initial da nga agasawa jay sirok titugaw. Ah? Adda? Nan, kitaak man, kitaak dita sirok titugaw. Ay na, tugaw mi daytoy nana. Wan, amok atugaw yaw. Ngam kayat ko lang nga siguradwan. Sige, kita man langan. Kita dito'y may sa atugaw. Oh, Nora, bakitam daytoy. I, ken, B. Kayat na asawan. Evelyn kan Ben. Ini, aywan. No talaga ako kam. O di Nora ko mati nakasurat. Saan ka day? Ay, win nga rod nana. Ay kat nalawag aday to iti mapukpukaw at tugaw da Evelyn. Amin dagito'y upat. Katwan, agpapadadamat iti kolor. Mangibati kayo matay iti uray maysa. Ay na, at dapay ka kanumapukpukaw a plato da, kas kada malukaw, kutsara kan tinidaw. Mabalain, amapan ko kitaan dita kusinayaw. Amangan laeng nunayawid da dita. Ah,
Ay, saanon? Inakalaan nana. Konakag nayaw awanda dita kusinayaw. Ay, anya lakit din agam gamit dagita aya. Wanan, inakalaan nana. Ay, Nuraya, jay samot makin kanigid at chinilas kaw day taadda dito'y ruangan yaw. Ah? Hay, nayaw awan matlaang anana. Ay katala ako na, manon nga aldaw abirbiro kag. Pampanunutag, kasano anayaw awan dito'y balayaw. Oh, bakit? Ay lang nga dagiti inyaw awin mo agam gamit. Awan damit din dito'y balay. May inala ni Nana Merced. Oh, makitam dito nga alamid mo. Kababain. Anya lang ang ti maibagada. Es, nakipalanit ka lang aludin. Nangala ka pa ito gamit da. Ay sus. Saan na kun nga ung tantayin sublikon? No sanda pa nga umay alain. Di mo isubli da gijay. Anya lakit din aya bakit. Dakis nga min, ti agala iti saan mo ako kwa. Deta ko matilaglag ipem. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakapalas ka man ang nasapa. Papanam. Mapanak ile, adda na patig amapan ko gatangan. Anya. Ay gumatang kantong aruda na iti sidaan. Tanalaklak ay jile. Wala kay, gumatangak to iti silet ti baboy, tasi kanto ti mangluto. Adobo man. Wana. Saan kantong aruda mabayagan na? Pangaldawan tayo ti sidaan agatangam. Ang mga lumakasarak ka manin iti katsismi sa mijay. Rabiin to manin no gawid ka. Wang ka de, adda lamapan ko gatangan. Anya laki din aya. Agawid ak mailaang adagos, lakay. Anya nga timapan mo gatangan na ya. Di ka pa'y ibaga. Ay basta, makitam to no isang put ko. Oo na eh. Nalalala. Ang kangaruda. Pangasi ma, saan kang agbayag ijay? Urayag ti sidaan nga isang put mo. Si kamot gayam bibang. Kasla nagaduday ta pinalingki ma. Urala lip and right tinakaigam. Sa bali pa iti akin likod. Ayun na, naggapuak man iti ilay. Napanak nagpalingke. Kan gimatang iti Louis Vuitton abag. Ay, kastaya. Ay saan na ul abibang. Adda Louis Vuitton abag na. Ayun na, anya lakit din aya. Gimatangak itibag ko a Louis Vuitton, tapno adda usar ang mapanagtrabaho. Ha? Kada kami nga agkakatrabahuan, amok asyak laeng ti makabael agumatang iti kastoy abag. Anya laki din ko na manen. Aniya, apay dasaryakin ni baklo saan da makagatang. Oho, siyak laeng ti makagatang ko naktumag. Nagalas tupay ti bagda. Nakababain ang mapandaag trabaho ng ekobag ti bagda. Makapailip. Aniya, Pudno ti bagbagak na. No saan nga ekobag? Tote bag alalakaon. Saan akas itibag ko al Louis Vuitton ko naman. Anya lakit din na yan. Gimatang ka iti bag mo. Wala kay. Iso ti ko nakanapatig amapan ko gatangan ijay ili. Anya. Gimatangak, tapno siyak man tinaidumduma ti bag na ijay trabaho. Ha?
Siyak laang ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton abag. Apay, makagahatang ayan ni Sarya. Nang runa day di abak lang awan makukwartana. Ha? Anya ka rin dahil nga ibagbagam si kabebang. Puno mo ti bagbagaksan aya. Diya ka muking ka. Malaki din. Iyag mo na ito ginatang mo asidain tama pa ng kulutuan. Anya laki din na yan. Ay na, nagpintas mo tanday tabag mo, bebang? Aywan nagpintas talaga. Saan akas iti bagyo kini Bak Louis? Anya? Louis Vuitton ko naman. Panag ko na, kat siyakla ang ti makabail a makagatang iti kastoy abag dito'y trabaho tayo. Ay, si kakit dimot. Adalat tamot at makagatang. Iso na laang, tasaan nga iso ti priority. Anya lakit din ay ha? Ay basta, siyakla ang ti makagatang. Kita man ti bagyo. Eko bag, kaslabag ti awan trabaho na. What? Apaw! Gabulang, tanakagatang iti Louis Vuitton na bag na. Kas giant, di ba nagpangipaspasikat na? Wanya ron. Amo man day abebang. No apay amasapul na pay nga ibaga ti kasday kanya. Nga eko bag kano ti bagta sumrok dito'y trabaho. Ah! Tiyawanan da ina bebang. Kung ang lamat no ka ipapanakal da bag na nga aho. Imitation tumadlang. Di lagba ina mangipaspasikat iti bag na kat saan mat nga original. Isukat ti kunak. At damot ti bag ko a Louis Vuitton kat. Isu na laang, tasaan ko nga usaran nga umay agtrabaho. Ngam usarak to. Wan man, tau sa rekto man medje bag ko. Saan nga imitation di bag ko niya? Original day jay. Sana kasi ti bag ni Bebang nga ipampanakal na. Diyos mio. Aywan, uray di bag ko mat ah. Saan nga imitation day niya? Original ko naman. Don't me. Anya lakit din aya. Saring may anak kaskas daw. Tikas di nga ugali ni Bibang. Tedi pa ilaang kakas dyan. Ito ugali na. Sa bagay matkit di ah. Ay, una yan ti pananguy-uyaw na itibag may kinibading no sumrok kami iti trabaho. Ay, una yan. Bayan nyo lata. Bakit? Sa bagay matkit di ah. Aguyaw lataging gat kay kaya na. Iti kaano man. Awan tinasayata. Magunob ti tao. Managuyaw iti pada na tao. Husto ka, itiray ta nga imbagam lakay. Umbakay. Isabayan nyo lang. Naguyo yan. Panawin ti makaamuking kwa na. O. No apay mo't aya nga may nakasya ti ugali ni Bebang. Uwan nga rod nana. Kastagayam ti imbagan na kada kayo. Ay, oo na yun. Amok mo't lakaday asaan nga original di bag aginatang na. Kat no nakadkadlaw nga imitation. Katuan mat nana. Imitation na talaga. Madlaw latamo ti original kan saan. Mahilig amang ipasikat na iti usar na. Kunamla no isulag ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton. Kat isumat ngamin ti panagkita na iti bagina nana. Isulakan no ti makabaal. Akas iti nakunana kada kayo. Ay, anya lakit din aya. Adabag ko dita nga original ang Louis Vuitton. Ta ipakitak to man kan ko ana. Wan man nana. Ipakita yo. Tapno maamuan na ti nagdumaan ti imitation kan saan. Inak man gumatang iti bugoong ijay tersena ni Nana Donna. Anya, mapanggalaan gumatang, yung nakabag ka. Anya laki din na yan. Siyempre uray mapanak la gumatang.
Usaraklat na daytoy Louis Vuitton abag ko. Iti kasta, amin ang masabat ko. Makita da nga adda kastoy abag ko. Anya. Hay, natadaan sa akin din ti panunot mo, Bebang. Diyakan mo, no dapat namlaman na rita may simba. Wano kasta mo na talaga. Anya? Di ka di makadlaw. At si kalaang ti kasta ti ugali na dito lugar tayo. Si kalaang ti pasikat, nga awan ipaspasikat na. Anya nga awan, kat adda nga rod daytoy Louis Vuitton abag ko. Una yun, aya. Pumanaw ka man dito isang wanak. Itamot lang. Ang mga nuan niya pa iti maraming kuking ka. Salpang kidik. Apaw, umay ka lang gumatang iti bugong, imat mo na itabag mo a Louis Vuitton. Hay, aniya laki din, Bebang. Aywan anana, kayat ko ngamin nga amin amasabat ko. Kat maamwanda akabailak ti gumatang iti Louis Vuitton abag. Aniya, ay, mabit lang ah. Kitaam da ito, Louis Vuitton abag ko, Bebang. Ikumparam di tabag mo ngay pampanakal mo. Anya? Apay, mano aya ti pinanggatang mo dita Louis Vuitton abag mo. Kwa, walo gasot, nana. Anya, walo gasot? Ay salbag kide. Dahito'y bag ko, 80,000. Anya? Oh, anya, nakita mo ti nagdumaan ti imitation kan original. Amangan no saan mo pa'y nga mo ti kayat asawan ti imitation? Ha? Imitation means saan nga original, maawatam. Ay, unay kan ay. Agpasikat ka ng imitation man. Aniya laki din. Mala, manuabugong tigatangam. Kwa. Sana nana. Sana ko naghumatang. Ti awanan bain abakot. Oh, kasi inuman dahitan akarurod mo. Dayjay man bakit dona kunamlan o asino? Tapay mo rin, aya. Impakita na kiidin jay Louis Vuitton abag na. 80,000 ka no ti pinanggatang na iti day abag. Idin to tada ito'y bag ko ka no. 8 kasutlaang. Kaya, agsakitan tinakim mo, gaputa, napaiswan ka. Una yun, ayang ngamin bibang. Anya? Nagpasikat ka ngamin. Sigurado, nga original ti paspasikat mo. Anya nga ita, si kalangarod ti pinakitaan ni bakit doon na iti original a Louis Vuitton na. Iti tausan ti balor ti bag na. Ngam siya ngay, 8 gasot. Awan sa pa'y makabulan manipod ginatang mo deta bag. Ngam kita man eh. Mo ukisan deta handel na. Nyalaki din aya. Nay, itaman pa nga usaram da itabag mo na pintas bakay. San nga iko bag ti usaram ita? Winutot bag. Wanla kay, usarak man mo dahil kakaiso na nga original abag ko. Anya laki din aya. 80,000 ti pinanggatang ko iditi da ito eh. Nangina, iswasag paminsan ko lang nga usaran. Tapno saan adagos ang madaraal. Ay kuwin na. Mas dawan ni Bibang no makita na tayo tamakay. Ala. Ikat, mas daaw latade. Syakpay kat ti mas daaw ah. Tamano pa'y lang alawas ti napalabas, manipod ginatang natibag na ipaspasikat na kada kami. Ngumang rugi mo ito na madadaan. Ha? Kasta yan? Wanla kay. Imitation ngamin kan kanayon na nga usaran. Kan kanayon na pa'y abit-bit uray mapanlaang gumatang iti bugong itirsina. Ang siya lakit din aya. Ni, nagpintas mo't day tabag mo ita. Sariya. Ayun, abebang. Nagpintas at talaga.
Ngam da ito kinapintas na, saan nga iso ti kinapintas na di bag nga ipaspasikat mo, saan aya? Inusar ko man, tapno saan mo nga ibaga, akanayon nga eko bag ti bag ko may trabaho? Anya? Nakunam kano kini bakit doon na, awalo kasot laang ti pinanggatang mo iti bag mo. Ay, oo na yan. Imitation day jay bebang. Saan nga original, maawatam? Ha? Amom day ti bag ko aday toy. Ginatang ko 80 mil. Nangina day toy. Ngam never ko anapan imbagbaga iti tattao. Asyak laang ti makabaal agumatang iti kastoy kangina abag. Mare. Ngam si kagim matang iti imitation nga agbalor iti walugasot. Nalabasan ti pa nagsasaom. Ibagampayan asi ka lang ti ada ka ba na makagahatang. Anya laki ding. Kwa. Kitaam day tabag mo. Saan pa'y unay anabayag manipod ginatang mo. Ngambang rugin nga agukis dagiti handal na. Ta, saan ngamin nga original, bebang? Ha? Uray si ka? Kat addamat ti Louis Vuitton abag mo? Oh, yes. Yes and yes again. Apay, sigala ang di addabag na akastoy aya. Ngam sa bari ti bag mo, gabuta saan nga original. Anya? Amom ka di naman o ti balor, dahito'y Louis Vuitton na bag ko, bebang. 80K. 80K, ti pananggatan ko iti daytoy. Kumpara iti bag mo, awalo gasot, eme. Hay! Ay, nako. Diyak la ko mairuwar daytoy abag ko, kat. Ay na, si kantumad ngamin. Aday tala, agpaspasika ti amom nga ramidan. Na imbag kumamat no saan mo akat katawaan ti eko bag nga us-usaran mi kini Sarya. Kwa. Iso ano ko nam, asika lang di anda ka ba na gumatang iti Louis Vuitton abag. Ay Diyos mayo, ay sos, nagbidot ka, you are mistaken. Mare. Iso ano sumarunon to agpasikat ka, ha? Siguraduam, asaan nga imitation, tapno saan ka akatawan iti oray lang nga, hay, anya lagi din ayang amin. Naturod mo, ang arap ni Baklaway, saan ang ibagay ti kasta ka ni Bibang, bakay? Ay, wan alakay. Napunuan mo ten, ah? Ay, una yung ngamin, ti kasta nga ugali na ni Bibang. Kasla sa ngagpampanunot, at pinaros pa tiyo. Saan akasla? Tatalagamot asaan nga agpampanunot? Ay, kundi pasika, ang imitation mo, tibag na ngay papasika na. Wan nga rod. Itatain ruwar mi matan kinibakla dagiti ginginaan na bagme. Kitaan mi man magtultuloy lata ti kasday nga ugali na. No ipasikat na pailang ti walo gasot a Louis Vuitton na. Nya laki ini na ya. Nya mawatan no nya klase, apa nagpampanunot, tadaking kwa na pa kayo. May bayan nyo latan, oh. Ay, naku. Una yan nga minda dya bebang. Ay, dyan lagpas pa sikat ti amo na nga ramidan. Wan nga rod. Sapay naglaing agkatawa kan aguyaw no ada makita na nga usar ti kakadwa na asag lalaka. Dahil tangarod ti parikot kan kuana. No, dan makita na, katawaan na. Ngam numet agpasikat ay sos. Diyos mio, imitation met lang arod. Bay amlatan? Alaman? Kita man usaran na bailaan di bag na Louis Vuitton nga imitation inton bigat. Kat, usara na lata ah. Si Kama. Di lang kami nagbain, Nagpasikat iti bag na. Ngam saan mat nga original ako na. Ay salbagit de, Kahit, apa ang astati lang ang managawin.
Kas kala naggapu ya bangkag. Kuwang amin lakay. Anya, ibag ang mga rudan Mababainak ngamin kadagiti katrabaho. Ha? Mababainak, gapu kadagiti nalpas ngayon sa usawang ko. Imbagbagak asyak laeng tiyadda kabailan na agumatang iti Louis Vuitton abag. Ngem, napabainak iti kasta unay. Idi inruarda dagiti bagda ang inginaeng. Anya? Kasta unay ba inti nariknaklakay. Dagiti bagda ket agbalor iti 80,000. Ngem tibag ko ngay paspasikat ko kadakwada. Ket 8 gasot laeng. Dahil sa timaganap mo itinagalas ng ugalim, salbag ka. Adaya nga min timagunod mo, iti kinapalanggwad mo. Ay, nayan. Iti kaano man, awan tinasaya at nga itden di kasta nga ramid mo, bebang. Mangibabayin ka lang. Oh, hi. Hello. Itaman pa saan ati Louis Vuitton abag mo ti inusar mo ita? Ha? Danga? Ha? Ay, kwa. Si kakit di mo. Saan kun nga inusar, tain labak ngamin idi kalman. Ha? Saan anamagaan, iso aday to'y pailaang tote bag ti inusar ko ita. Inlabam? What? Apay, lalabaan ay ati Louis Vuitton? Di ko nam kiti, napabainan ka lang gapo iti bag ko nga original. Ha? Oh, nagpatinggamad lang nga rod, kinapalangguad mo, babae. Anya? Yes, you are very high. Nakangat nga to ti poruwam. Ay, ita, maamiris mon, asaan anasaya at ti agpalbalastog iti anyaman nga usar, ta iti kaano man, awan tinasayat nga ibunga na dayta. On mare, naamiris kun. Kinapod nun, mababainak iti kastaunay, gapo iti nalpas nga nararamid ko. Permiti babain ko. Ha? Nasayat ka din gasta, Saan ka lang agamiris, adi? No digat agbalbaliw kan. Ta sana nasayat ay tangar aramidam. Anya lagi din ay bebang? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Sana kasta, kaslasan tayo nga kakaruban o kasta. Aniya? Lakay kan babakit tayon, marami dyo pa lang amang loko ti padayo ataw. Anyak, maag. Ha? Bakbakitan kan, maramid mo pa lang ti mangyakar iti mohon. Nagawan mo ti napain mo. Sakit ibagam asana sikat ya kinaramid. Kalt, saan mo ta talaga? Hasino kumangay? Halangan mo na sa bali ataw, kit si kamot ti kaboundirek iti daga. Aniya? Ay, no ti daduma tao, kit kabaalam nga ihakar na lipuspos na, siyak saan? Uray lumakaya kaon, sana ka malukaw, kunak tubay, anya laki day. Ay, nagtangsi. Ay, sana ka natangsay? Lablaban ko lang si karbangak, doray man nagkinasutan usaw, dahi ta ka ba yung si paglaingap kay, manghihakar iti mohon, aramid mo na ita. Hindi pala, ano ti kapapa, may papan iti daga, salbag ka kiday.
Itay ka pa yung urayan ko, Mare. Apay nga itakalaang. Kasta ya, Mare. 5 misan yung luto ka supas. Di ka malasumang putan. Ay, itayak pa rin mo rin balay, Mare. Ngam nabayag anak lang ijay daya. Nagbuyak man iti nagaapa. Ha? Nag-aapa? Wan, Mare. Ni tataing gumot day jay kaap-apa ni antim mo na. Ha? Apay nanti muna ayang. Tinangag ko ariri ni tataing go. Inyakar ka no ni antim mo na jay muhon a boundary da iti daga. Anya? Ay, una yun nanti muna. Dahil ngamin di sana nasayahat nga ugali na kat. Iso ti paglaingan na dahil bakit. Iso nga uray antik. Hay, diyak kanunungan di kasi nga aramid na. Ay, wan ah. Adun ti kinapapa na dahil. Gapulang iti kinalaing na. Mangyakar iti muhon. Isumatin ako na ni Marilo ring itay, manong. Nalabsan na kano idang agap apa. Ay, talaga dahil bakit? Idi pa lang kasi dito ugali na. Kitwan mat. Nakababay laki di ni tatayng ko. Makaamuda mo't din Bayam, tasakto man ti mapan agpasinsya ni tatayng ko no masangok. Ay, wala manong. Tani, nakababay na talaga dahil nga aramid na. Sapay uray kam mali na, kit ikalintagan na. Ay, huwan nga rod. Iso ti katatao na dahil bakit? Isu asaan da nga kinawatan day di tatang. Gapu iti kasjay nga ugali na. Tata, imayak. Tanadamag ko ngamin ti panagapayaw kanyan ti muna iti na minsan ngal daw. Ha? Ay, wag. Nagapa kamay. Pinagsasawa ka. Ha? Nasing petak, kunak. Ngam no kasi mo na, ti aramidin na. Ay ka, malipatak ti agbalin na nasing pag. Mawatan kayo mo tata. Iso nga imayak. Taas siya ko nakaanakan na. Ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti naramid na, tata. Ha? Idi pa nga minakas iti ugali ng timuna, tata. Iso sanda nga kinawatan day di tatang may. Ay, wag. Malagip ka. Akanayon day di agsinumbat. Nuapay mga minakas dito gali ni Antima. Naglaing agyakar itimuhon. Uwan nga rod, tata. Sapay uri inaramid na kit ilibak na. Day tangarod ka iti kagurgurak. Iso pinagsasawa man latan. Pasensya no naglablabasa. Tatalagaan na kaungetak kinkwa na. Ay, hustumot ki di, tata. Baring no iso ti pagnakman na. Nagbara ti panawan. Ngam adda kayo dito sirok ti kayo anak katugaw, tata. Ay, wag. Adusak tagtugtugaw ditaw. Ta agsipsipotak man. Agsipsipo. Wag, agsipsipotak. Kadag iti tatawa naglaing ang mangyakar itimuhon. Ayun ang tata. Tapno saan da makapaglibak no mapanaknakan nyo nga isoda talaga. Uwan nga raw, paglaingan dati aglibak. Nagalas akitaan ti bakit ang naglaing aglibak. Ayun imbes nga isoda ko matipagwadan, ta isoda kit nga ron tinatataangan ngam saan mat. Iso nga uri na singpid na tao, nukas kadakwada ti karuba. Ay awan malipatan ti agsingsingpay. Kanya laki day. Nalabsak mo't ni tatay kung agtugtugaw di sirok ti kayo, Mare. Ha? Kasta iya? Ay, ang mga nagsipsipot Iso nga ron tinakuna na kanyak. Siputan na kano, dagi naglaing amang iyakar iti mohon. Ay, gusto tapno masiputan na ni Auntie Mona. Kit pagsasawan naman yan. Ay, mangibabain ni Auntie. No apay mo't ngamin ay, Mare. Saan nga ta ama kontento iti adda-adagana? Ay, gamrod nga rod, Mare. Iso ka na yun na nga agapa day di tatang mi. Gapo iti kasta nga ramid na. Iso ti paglaingan na day jay. Mangyakar iti mohon. Ay, pakawan nasingpot kit di ani tatainggo ta pinagsasawan na laang. Ay, no sa bali lang nga tao. Ang mga no tinaso dati salbag abakit. Tore lag kuripaspas. Ay, nyalaki din. Nalabsak kami nito yung adda nakapaskil di sango ti pisto.
ipaspasublot damay. Kasta ka di manong? Papanan ngay nga tan di sigod amang iman-manage iti day abar. Saan na napatag no papanan na. Tinapatag, ingkaki di kita ay, tap no awan pa ti mang sublat, kit sublata mo, nading ko. Un man nga ron manong. Alakit na nagpalas kan, tayin kan. Daraseng, amo mitakit ado dagiti aking kayat, nga agnegosyo iti bar. Ay na, nakaragragsa ka man kumare. Oh, apay kumare. I-share mo mat adi. Tapno naragsak ta adwa. Ay, kumamari. Naala ngamin di bar ijay sentro. Jay sigod ngay abar ni Manang Vilma. Oh, kasta ya? Ay, nawin mare. Naimbag ko naman, tanalabsan ni Manong ko, di na minsan nga aldaw. Nga da nakapaskil ijay sango. Iso nga imbaga na dagos kanya. Swertim ata saan da ka nga inunaan. Kat, manungay tinang pasublat na kan ka. Ay na, dakkel mo't amare. 250,000, amin. Karaman ti gamit. Pau, nagdakkel mo tin, mare. Ayos lang, mare. Tanalawa mo. Umanay ti bain ti alamisaan si ka. Ay, nasaya at ano kasta? Ay, adan to pagbisi amon. Ay, win amare. Si ka nga ro tinamnamag akadwak ko maije, mare. Ha? Ay, sus, si kakit di mo't, mare. Ang mga nusaan ako na mabalin. Ibagada bakit akon. Si kakit dimot, mare. 35 mo nga agpaiso. Saan mo't amadlaw iti lang, tabatit ka. Anya? Iso nga may kanto, mare, Di ka madanagan, tas swibduan kanto iti kap-kap na ka. Ay, nasaya at man ta nagranata loreng. Ha? Apay nana? Adala ko madamagag. Anya day tanana? Agkayom kayo mo't kinibadeng. Iso nga maok nga mong ti mapaspasamak iti biyag na. Ha? Apay, pudno ka day nga adan bar na di sintraw. Ay, wala na, pudno day ta. Iso tinang sublat iti bar ni Manang Vilma. Aniya? Ay, ti awanan ba inabadeng? Apay nana? Mangibabain iti pulay. Ha! Nagadaw ti mabalin na arugyan na negosyo. Dahil pa'y landakas ang negosyo mo. Ha! Sa bagay, asino pa'y kumati malaan na no saan aday di amana nagalas ti ugali na. Anya? Dakas, tikas di ang negosyo. Ora ibakam kan kwa na. Apay nga kastamot hindi bagbagayo kontra iti kabsat ko, anti muna. Apay, kaya nakaya di kalman. Ta saan mo nga mo adakas tikas day ang negosyo. Anya? Nagaduma ti mabalin na arugyan ang negosyo. Kamapay akas di pa'y lang nga bar. Kasla saan nga agpampanono ti kabsat mo. Di pa'y lapanganan no sari-saris turno isaw. Antay? Iba gamit ti kabsat mo. Dakas tikas di ang negosyo. Ay oo na yan. Talaga saan nga agpampanunot ti di bakla. Adan sa di dapan na ti panunot na. Bakla nga awang panunot na. Anya? Adak lang ita sidag ita agsarsarita kayaw, kanyan timuna. Kastaya, tata. Way, iso nang nagkwamay na nagsarita niya. Ay, jakman amo iti dayay nga antime, tata. No ape anak kunana adakis ka no tag negosyo iti bar. Oh, pat yung buwan na diyang ante. Isuki di atisan nga agpanpanunot. Kan isaw ti awanan bain. Iso ti dakas. Tata, Dinamag mo kuma. Anya tinadakdakas. Ag negosyo iti bar. When umangyakar iti muhaw. Kunam kuma. ay, wen ko matata. Sana mga minanalay nga sumungbat. Iso nga intatal naklatan tata. Ay, no saklag. Pinagsasawak na niya. Marwa masumanaw. Man nakibiyang launay. Wen nga rod, tata. Numaminsan tupay nga ibaga na tikas niya. Sumungbat ka mait. Uray maminsan lang. Marwam ko naktubay. Apay ngayon nakas na ti bagbagana itilikliko na. Kahit saan ko matabibiyangan na yaba kahit. Amom mo tinanti muna, ading ko.
Ugali na, timan nakibiyang, sipod pa'y. Daki sa negosyo, alaw-lawatin naman. Uray bar ti negosyo, sa anak mo nga aglaklako iti babae. Unayin aya. May amlat na natin ko. Ay, masabat ko lang, takas ti ibaga na kanyak, ay pasinsya ko naktumait. Uray awan ti anti-anti, no kasi mo't lang. Ading ko. Nagalasat talaga ti ugali na dadya bakit? Nagmayat na, wanti anti-anti ko naktumait, no siyak ti makaungait. Saan ko abibiyangan, ngam kasi kayo din ti bagbagana? Ala, bayamon ko naktumait ading ko. Anya laki din. Kasla saan ka na, irwam iti kasi nga ugali na. Kat isumot lang amin timbaga na kanyak idi na minsan ang nagsabat kami di kalsada, mare. Anya? Ay, tawanan ba na bakit? Mo pa'y tayo yung antim. Adagam ti bagbagan ay tiliklikon na. Gumapay pa lang nga sa bali at tao ti mapan na pangibagbagaan. Saan na may diretso kanya? Ay, mabuto nga siguro kon ka, mare. Makapangariyat mo dayjay. Agra na kami lang takitain na. Ay, bay amon, mare. Ipagpagapumlatan ang antim. Uri awan ti ante-ante no kasi mo't lang. Kaano pa yan? Nagbali na dakas ti panagnegosyo ti bar. Anya laki din. Isupay, ah? Iso natin siya. Tagpakalaing mo tabakbakitan. Salbag mo dayjay. Nagasaman. Saan lagaya masikat ang ibagaan ni Auntie Munay, di kasi mano? Ha? Imbaga na mo't lang ni Loring. Imbaga na kanwa dakas tag negosyo iti bar. Unay mo't ni Auntie Munay nga minaya. Anya launa niya, ti pakasikuran na rin ka. May salang ti kaya ta sa unday na manong. Apal na lakit niya, dino kaya na, agnegosyo mo titibar, ta saan ko pulos pakibyangan kung naktumay. Ala, bay amlatan ka diading ko. No si ka mga rugrugi iti negosyo, rumbang anak kasagana kay ti amin ang negative nga ibaga ti tattao king ka. Numero 1 ti kabagyan. Pudno na ita. Ha? Amam na ti kabagyan ading, nung maamuan da ng rugi kay ti negosyo, agsakit tinakam da. Nang runa no di da kaya ti partapan. Salbag kidi ti kakasta kabagyan. Imbis nga isuda ko matimang suporta, ngam saan mat, ta isuda pa ti mangibaga at dakas da dyan negosyo. Dakas ano, glaklakwak iti babae, kunakmanan. Nalahusto na din ko. Tad adda, pumodo ti ulom. Mala din ko. Hingga isaganan dagiti basyaw. Takadwaan ka ama panagsakada iti ipan mo ijebar mo, inton malang. Nay! Ay! San ka nga aglisi ti dalan? Nakitam lang nga siya ti masabat mo, aglisi ka kid din. Ha? Ano yung madamdamag kong ibagbagayo iti likoda kanti muna? Aman nakibiyang iti bambanag asan arumbang nga pakibiyangan? Aniya? Sige man, i-explain nyo man kanya kita. No apay anak ko na yo, adake sa negosyo ti bar. Alaman, ante? Aniya? Eh, kuha ha? Kuha nga! Saan kayo makasungbat? Anya tinadaknakas? Agnegosyo iti bar? Wino agnegosyo, babay niti panangyak akar iti mohon. Alaman, sungbatan nyo man ti saludsod ko, ante? Aniya? Dakas sa negosyo ti bar kung kunayo. Ngam amangan no nalipatan nyo, anadakdakas da agiyakar iti mohon. Ay, uri lipatan nakakanakan nyo, ante. No kasamot lang. Naimbag pa di daddo matat tao. Tadati word of encouragement da. Nga ituloy ko lat tada di ang negosyo. Ha? Ngam da kayo mismo nga antik. Kastaganti bagbangayo. No kunayo dakas da di ang negosyo. Excuse me with feelings and emotion. Nadakdakas kayo. Aniya? Anya kang anya. Ay, awan ti ante-ante ko naktumat. Pinagsasawak man langan ti awan ang bay na bakit? Anya? No kuna na dakas ti agnegosyo iti bar. Mas nadakdakas ti kinatao na manong. Ading ko. Nadakdakas ti aramid na ha? Naglay nga mangyakar iti muhon. Ala, huston. Tanay ibagam gaya mo dahi taking kwa na ading. Imbaga ka talaga ah. Siyak din ti bagbagan na iti sana nasaya iti likoda. Takis nga ibagbaga naman. Nadakdakas ng timuna kung naktumay. Ala, nadakdakas ading ko. Huston kung naktumay. Hingga mga anay na ading ko. Tadamakan iti kusina. Maliplipatan pa hindi panangan mo. Gapo iti ngaw mo. May amon na timuna. Waste of time dahil dyan antita.
Awan may tulong na rin ka. Bayam mamiris nanto dagiti imbagam kinkwana. Anya laki din. Hello po, kagayem ken kakabsat nembag nga aldaw tayo amin nga padak nagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Siya ni Jasmine Mina Rivera nga subscribers kan avid listeners ditoy anya lakit din. Sakbay ti amin kahit kuwang kablaawan dagiti favorite artist ko ditoy. Siyempre, YouTube channel Sir Dan Marts, Sir Dan T. Martinez, Ma'am Mary Jane Castro, ken ni Ma'am Donabel. Kastamet ti pamilyak di jay Dupax del Norte, nilakay ko nga ni Dexter Rivera, ken dagiti duwang anak ko nga ni Jet ken ni Jade. Kastamet siyempre dagiti padak nga naayat ngagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Siyempre sila Madam Vela Veli Sabado, Ma'am Roselia, Ma'am Ninita Galzode, Ma'am Lilibet Contillo, Ma'am Immaculada Santos, Ma'am Marites Razote, Ma'am Beth Apigo, Ma'am Glory D, Ma'am Rem Samando, Ma'am Feya, Ma'am Mandarin Nay, Ma'am Lola Onyang, Ma'am Larry Sagayo Buyakaw, Ma'am Jubilin Kimayong, Ma'am Geraldine Laroco, Sir Oliver Gutierrez, Ma'am Lynn Cabanse, Ma'am Mariana Garcia, Sir Francisco Lopez, Sir Lakay Agbiag, or Francisco Lopez Lakay Agbiag, may sagay managan data. Ken ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Mary Jane Fabiano, Ma'am Sani Pobre, Ma'am Ramoso Divilla, Ma'am Edna Saranillas Patake, Ma'am Aida Garcia, Sir Ricky Castillo, Sir Aljor Dalipe, Ma'am Joby Litawan, Ma'am Mary Caridad Bravo, Ma'am Atina Zam, Ma'am Nati Agustin, Ma'am Adela Cabrales, Sir Florentino Batilo, Sir Abuyan, Ma'am Ina Garcia, Ma'am Rowen Ayo, Ma'am Jocelyn Daguro, Ma'am Adeline Soriano, kani kastamet nga pa-shoutout mo da Ma'am Mary Rose Ramos, Ma'am Jinky Michael, Ma'am Leticia Ancheta, kastamot da Madam Ma'am Tess Perez Castronuevo, ken kastamot da Sir Pipito Ugay, Sir Wilfredo Odimong, Sir Batang Oldest Official, Sir Gabay Josephine, or Madam Ma'am Gabay Josephine, kastamet da Ma'am Roselyn Hill, Madam Jalyn Vicente, kan kastamet pa shoutout pa suda Sir William, kan ni Sir Tajiri Moliso. Pasensya no, Jack, wala yung maibalikas, dagiti nagnagan nyo kakabsat. Kan di tayo liplipatan na i-like, comment, and subscribe to the YouTube channel of Sir Dan Marts. Pagyamanan and God bless us all. Thank you! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Dan Marts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, umadanin ti graduation na giti ubing manang. Ay, wan gayam, agraduar mo ti anak mo anya. Ay, won. Kasi namot agradwar mo tan iti grade 6 di anak ko. Nasayat, ano kasta? Di anak ngay ni si Mang, agraduar mo't laang. Ay, won classmate di anak ko di anak na. Kasta ay manang.
Wan gayam. Into no Sabado, umayak tuman iji salon mo. Dalo samman da iti kukok. Ay kito naman ang umay kanto. Tanay, nakababain mo't nga agmarcha iji stage asaan anak ka manicure. Ay nakababain laki de. Anya laki din manang. San abali Ta once in a blue moon mo, ito nagpadalos ka. No, dala okasyon, napapanam. Wan mo't kit di Ala, orahin kayo doon sa Sabado, manang. Kabarbaro mo day takawos sa ginatang mo bakit? Ay katun alakay. Daytoy akawas ti usarak no graduation ti anak ta. Ha? Kit, apay siya, saan ka agim matang ti para kanya? Saanan lakay? Anya lakit din. Ado mat kay pulong nga indulin ko di cabinet. Isulatan di usaraman eh. Wah! Anya? Kit ti anak tangay. Ada ka di ginatang mo aparaking ko ana. Ha? Ay kwa? Awan pa'y lakay. Igatangak-latan into no Sabado. Nulunis pa'y lang mati graduation da. Ala, sigurado mamay igatangam ni Winnie Igatangam iti formal nga usarin na. Wan ka di lakay. Nalakit din. Nakasukat ka man ay, papanam. Ay, ada na patag-apagnak. Ado ti marami dito balay bakay. Ti laki din, papanam. Anya ati lang nga ibagbagam mo't. Napatagdayday ko nakmo't. Papanam ngamin ay Ay, basta! Napatag! Naimbagak ang napatag! Anya? Mala, makaamukan tong nagluto iti pangaldawan nyo iti anak ta. Ang mga numamalamanak iti papanak. Ay, nagbara nga pumanag na kasi mang papanamay Mapanak man iti salon ni Mari ising tata. Ha? Mapanak agpariband. Ha? Agpariban ka ko na. Ay, sana all nga rod. Ano kasta? Aywan umadanin ti graduation ti anak ko. Iso anas kan presentable ka umuli iti stage mo't nyalakit din wah. Aya, ay, kadwan aday. Ay, iwan kayam. Apay nga iyayan ni ising di papanam. San nga iyayan ni Rose? Jacket ijay tata. Nakangingin na ti bayad ti panagreban na. Ngamsaan mo't pintas. Anya? One mag. Naimbag pa dyan ni Rose at nalaklaka. Malain na kong tata. Ada mo, tinatgada bakay. Apay, saan ka mapan gumatang iti kawas mo nga usaram intong graduation ti anak ta? Ha? Nahala mo, ti sweldo iti 15 days kahit. Mabali mo pa mo, ti mapan agpariban no kaya amaw. Ay na, saanan lakay. Indaktulangan agpadalos iti kukuk kiniros into no Sabado. Ay ka, wala nga rin no, isuti ko ng bakay. Gumatang aktulangan iti formal nga usaran ti anak ta. Siyak, oray saanan lakay. Adamot ti blouse ko nga inusar ko iti kasar ni Dayan. Dahil latan ti usarak. Mabali mo ti gumatang iti baro bakay. Ay saanan. Ayos lang dayjay, tamaminsan ko lang mo't kayo inusar. Tinapatag, kat ti formal nga usaran ti anak ta. Kanti sandal na. Ay ka, wala. Maipadalos ko lang ti kukok, ay ayusan lakay, anya laki din. Nakapariban ka, si Mang? Ay katuan alakay. Saan lang ariband? No di kat naka-highlights bay ako naman. Katibado ti anak tangay, nakagatang ka kaday. Ha? Ay, wan gaya man niya. Sana bali, gumatang akto intun bigat lakay, mapanak ile. Anya? Ay unay kamot to. Imbis nga iso kumati unang. Ngam saan mo, taday ta pa nagpariban mo mutin unam. Anya? Ang mga nusan ka pa nakagatang iti sandal nga usaran na. Kasla sandal mo lang mo, jay ginatang mo, nakita ka jay kusina. Anya lakit din aya lakay. Gumatang akton intun bigat wa. Siguradong lang Wa! Ay wow!
Nagpintas mo tanday ta buhok mo si Mang? Dandan hindi ka pa'y nailasin ka po iti buhok mo. Ha? Ay, si Kabot gaya, Minda. Relax, ako lang to. Anya laki din. Ha? Nagpintas ni buhok ko anya. Nareban ka naka-highlights pa ko naman. Uwan nga raw. Apay si Kangay, saan ka ama pa nagpariban? Ay, saanan. Inaklag pa dalos iti kukuk ijayan ni Rose. Anya? Kahit mo asawan, kastanan na itabok mo agmarchay di stage. Katuan ti importante kat agdigusak. Ag shampoo kan ag cream silkak. Anya, ay na yan, Minda. Di ka lang mabain nga umulay di stage akas ta tilangam. Ay, nakababain mo't Ibain na kalaki ti anak mo no kwa. Anya, ay saan mo't? Proud lat ta ti anak ko kanyak. Uray saan abaro ti kawas ko amang imartsakan ko na. Abay, saan adito tinapan nagparibandan ni si Mang itibuok na? Ha? Saan mo manang? Apay nakapariban ayan. Katuwag, nasabat ko nga ron itay pa umayak ditoy. Nakareban ka naka-highlights pa itibuok na. Dandan ni Jack nga ron na ilasin. Ni, saan mo adito ti imayan na? Siguro, napanidyayan ti salon ni Ising, manang. Aywan, bisprin na day kat. Di na kayat dito'y takas ak ngagsingir. Ijay ngamin ayan ni Ising, mabalin ng utangan, di pa nagpariban na itibuk na. Kastaya? Un manang. Mala, rugyamo na dalusan na iti kukuk tap numalpasan. Ay katun Ay un gayam, amangan no kayat mo mangeriban ko tibuk mo, manang. Ay saanan? Isunto pa'y abay bayadak. Umdasan na dalusam lang ti kukuk. Kulayam iti red o stone. Tinapatag, formal ti bado na day anak ko. Kung nakasandal iti baraw mayatan. Sa bagay mo't kidi amanang. Ay bay amon day tariband-riband. Adamot kiti pagbayad ko ano bilang lang. Saan pa'y mo't nga iso ti priority. Aday ta, nalpasin na nadalos ko ti kukumanang. Nakulayak pa yun iti red ako na. Ay agyaman ak unay Manungay ti bayadakan ka. Ay naman nga niya laki din. Bay amon, regalo kong day taking ka ita graduation ti anak mo. Ay hinda, agyaman ak nga ron thank you talaga. Di pagbayad mo kanyak manang, inayan mo lot na paggatang iti kasapulan di anak mo, inton Monday. Ay agyaman ak talaga kan ka. Nagasatak taada anak iti gaya makaskan ka. Anya laki din na ay manang. Basit aba nagdayta. Ala, panawan ka pa'y nga ron Tainak man iti paggatangan iti formal dress. Igatangak ti anak ko. Kasta mo ti sandal nga usaran na. Ay, una manang. Napatpatang agpaiso ti anak apag formalan. Nagala sa kitaan, no nakariban ti nanang, baro amin nakawis na, ngam saan mo ti anak na, anya laki din. Hey, one mo't Ay, umayak to man manang. Umay kay tubuyaan. Kan siya kung timang picture to kada kayo. Oh my gosh! Nagmayat mo tinday takawis mo, si Mang. Wow! Nakapariban ka pa eh. Naka-highlights ka pa eh. Ay, wala. Apay, just, aya. Ha? Tapno, presentable mo't Anya? May presentable kapag nalalaman, ha? Ha? Kita man day talangam, kundi social ka man, ngam di anak mo, daan ti bado na piman, daan pa ti sandal na, kapunggos ka lang, iti buhok na. Anya? Ay na, saan mo't anakis ti agpapintas, tapno presentable ako na. Ngam no kwa, raman mo kumamot, di anak mo, nakapariban ka. Ngam di dress na, di anak mo. Makikita pa yung adabot tao, iyalikodan na. Nyalaki din. Anya? Presentable ka nga ina, ngam di anak mo, mababaing ka po iti suot na. Kita man, amin nakakadwa na nga graduar. Kit nagmamayat, ti kawusda, nagpipintas. Isun sa lang, dinidumduma. Di ka lang naasyan, iti anak mo man.
ngawan it-itsura na. Anya? Apay akas tamot yung tisasawam. Adaw tinakangag itimbaga na ita ije kaaduan ti tattao. Anya? Ammo, iso anak ko na dayjay, kapulang ititimangken nga apal na kanya. Bakit? Pakibiyangan na amin ang makita na. Manakibiyang ti awanan bain. Ay na, si Mang. No amirisam ang naimbag timbaga na king ka. Pudno. Anya? Pudno mga ming. Di ka lagbay na kundi presentabli ka nga umuli di stage. Agasam man. Nakariban ka. Kaskada naka-highlights ka. Nakasandal ka pa itinapintas. Ngam di anak ta. Daan, ti impausar mo king kuana. Anya? Nagalas nga ugali ti inaday ta bakit? Kita man. Kit mababain ti anak ta. Gaputa ison sa lang tinaidumduma ti kawus na kadakwada ang naggraduar. Kwa? Kitaan ni Minda. Saan ang nakariban? Kansaan abaro ti kawus na. Ngam formal ti kawus ti anak na. Nagpintas agitain bakit? Anya? Woy ngagpay siyaw. Apay da ya babae. Nakariban. Kan baro amin nakawus na. Ngam ya anak na. Kasla pimpiman. Botaw pa yada nakawus na. Di kalman. Wan nga rod tata. Ay, sapay binagaan ni Rose idikalman. Ay kat sigurado ang nasakit manan at tinakam na ka ni Raus. Ay, wan dayjay pa'y matikunayaw. Ngam podno mo timbaga ni Raus ka day. Di lang mabay na presentable ka nga umuli jay stage. Ngam di anak na. Mababain nga po iti kawus na. Wan nga rod tata. Ay tabagbagak to man no may ditaw. Ay, di yor aramidin day tatata. Sigurado agumura ka na kayaw. Ay awan pa ikaw. Uray guraan na. Tinapatag ka mabagbagak. Sana nasayata kitaan ti kasjay. Kundi porma tinaganak. Ngam saan namot akitaan ti kawus ti anak na. Anya laki din ngay. Hay, nasaya ata nagranata si Kaminda. Nay, apay nga kasla makaung ungot kamot kanyak. Ay, sana kasla. Makitkitam lang arudan, kasla ko ng pailang. Aniya, pakibagam tuman kini Rose agayim mo. Nagsakit tinakam ko kunkwana. Gapoy tinaramin na kanyak iti kaduan ti tattao. Ha? Kunamlan asino? Manakibiyang launay? Ay na, nung nga taamirisam kitian na imbag da nga imbaganakan ka. Saan akasta nga agsaksakit tinakam mo? Anya? Pudno mo ti imbaganakan ka saan aya? Ha? Nukas jay nga men, unaan ti anak, sakbay akong di papintas. Kasla si kamot ang tinagraduar iti kas jay alangam. Agasam man, nakapariban ka, nakamanicure ka, baro ti kawas mo. Ngam dya anak mo, ay pulos, daan amin nga impausar mo kan kuana. Anya? Saan apa nakibiyang dayjay si Mang? Ibagbaga na laang ti pudno. Isu na laang ata saan na ilugar. Dayjay laang ti kamalina. Saan nga agsaksakit tinakam mo? Amirisam kit di anaimbag. Ay, agsaksakit tinakam na kini Rose. Idinto tapod no mo tinaibaga na kan kuana. Unay, hindi dyan babae. Di naka-amirisan na naimbag. Ada palaganas na agsakit tinakam naman. Isupay San mo't adakas nagpapintas? Tama minsan lang, iti makatawan na ako na. Ngamnukas jay. Ipada na kumama, ay anak na. Sana nakapimpintas, tananang saan dyan na. Ay unay ngay. Day tanga raw ti saan maawatan ni si Mang. Iso akas taunay ti sakit tinakam na kini Rose. Nakuna na, amanakibiyang kanuunay. Amo pa'y da dyan si Mang. Kasasangag pampanuro dyan. Ay katsakon ati imay dito balayaw si Mang. Ha? Nadamag ko ngamin, akas taunay kano asakit tinakam mo kanya. Puno ka day. Anya? Nasakit kano tinakam mo. Gapoy tinaibagaking kay di na minsan iji pagadalan. Ay kitsuri adi, no napasakitan ka ijay. Ngam puno mo't sanaya. Anya? Apo, ta proud na proud ka nga imuli ijay stage. Gapo ta presentable ka ako na. Ngam jay anak mo mo't kat saan. Amom si Mang, sana dakas nagpapintas. Nang runa kat graduation kat nga ti anak mo.
Ngam tinakis na, inununam mo ti bagim, ngam di anak mo. Anya? Masyanak pa iti anak mo ako na. Gapot ang mababain, ngay sulaang tinaidumdum at ikawis na. Ngam sika, presentable akong kunam. Anya laki di. Imbis nga agsakit tinaka mo kanya, amerisam ki diyan na imbang. Itaman pa yan ako ulimag ka, bakit? Ha? Sapay lang ko ma. Yung laki ulimag mo. Kit pa nagamiris mo matay. Imay ni ising itay. Awang ka. Agsingsingir. Agbayad ka kano iti utang mo king kuana. Ti panang riban na iti buhok mo. Ada kano pa'y balansim king kuana. Ha? Unay kit ayang aminin day tanga ugalim. Naimbag pa iti panagpariban mo. Tamayo tangam. Ngam ti usaran ti anak ta. Anusan na dagiti daan. Kit addamot ti gatang mo kuma. Ngam saan mo taday tabagim ti nununam. Ala, huston lakay. Naamiris ko dagiti bidot ko. Nasayaat nga ron no kasta ba kay? Nasayaat, tagsimpamot tin, day takilaw, apanunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.